Hürmetli Müslüman kardeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz sizin bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinde, hazinesinde bulgan zikirlerini, dualarını öğrenmeye devam ederiz. Ukinishga karşı bilganimizcha har birimizning xatolarimiz, kemchiliklarimiz, gunohlarimiz bardir. Allah subhanahu taala o'zining payg'ambarlarini gunoh qiluvdan saqlagandir. Gunoh qilsak da, xato tushsak da, Rabbimiz Allah bizning gunohlarimizni g'afur etarga hozirdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatida Sayyidul Istighfar deb atalgan tövbe duosi bardir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: Kimda kim bu Sayyidul Istighfar duosin ertan qilsa ham kunduz o'lib ketsa, o vaqtda hech cheksiz jannatga kiradi. Kimda kim bu Sayyidul Istighfar duosin oqshomdan so'ng kech bilan o'qisa, o vaqtda agarda tunla o'lib ketsa, hech cheksiz Alloh subhanahu taoloni jannatga kirtirdi. Bu duoning so'zlari shulay: Allohumma anta robbi, la ilaha illa anta xalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadet kılırga layıklı ilah yok. Sen beni yaralttın, ham men senin kolunman. Men күшім жеткен шақлы сеңа берген сөзімді, ham вағдамда тұрырға тырышырмын. Өзім қылған гүнахларның зиянынан сеңа сыйынамын. Сенің меңа берген бүтін немәтлеріңні таныймын, ham өзімнің сенің алдыңда қылған бүтін гүнахларымны таныймын. Менің бүтін гүнахларымны ғафу ет. Хақиқатта сеннен башка гүнахларны ғафу етуші зат yok. Яңадан қабатлайбыз. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hürmetli Müslüman kardeşler, aytganimizcha, gunohlaribizda, xatolaribizda, kemchiliklaribizda bordir. Ammo Alloh subhanahu taolaning eng yaratgan quli, eng xayrli quli gunoh qilsa da ortidan izi amal qiluvchidir. Shunga ko'ra Alloh subhanahu taolo bizlarga shu duolarni qilib, gunohlarimizdan shistarinirga, kelajakda bu gunohlarimizga qarshi turarga, shaytonning vasvasasini, nafsimizning tilaklarini qarshi turarga o'z kuch-quvvatidan kuch-quvvat bersin. Ham kelajakda bizlarga tog'inda ko'proq izi amallar, tog'inda qomillarga ravishda onlarga ibodat qilirga, qo'lchilik qilirga barcha bizga da nasiblardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.